Mio kata mi nye be amegbeto be enunyala matem se mawu fe enudu anyiwo me gbede o gake mawu fe nunya kenye enunya sike tso dziƒo la eya te sia nu katã me nyuie mele gbɔgblɔm bena amegbeto ƒe nunya alo ne mi gbɔ be mi nye nunyala la mi mate ŋu ase mawu ƒe nunya gɔme o elabe amegbetɔ ƒe nunya la ewɔa enu akpasagatɔ ke mate ŋu adze mawu nu aleke wòdze be wòadze mawu nu o gake ne nye be mawu ƒe nunya le mia si la ke miate ŋu se mawu gɔme eye aleke mawu ya wɔ yeƒe dɔ ɖe mia luʋɔ la miate ŋu axɔe eye miakpɔ vovo tso eme nɔvi lɔlɔwo miaƒe edɔtsɔla kple gbetakpɔla gale mawu ƒe nyanyui la ɖem fia mi le gaƒoƒo ya me eye menye be miawo hã mi le to dzi esia yi be yewoase mawu ŋusẽkatãtɔ ƒe enyanyui siawo wotsɔ nyina mi ŋkeke sia ŋkeke ke na be mitɔ dze asi ame ƒomevi tutu keye mawu ŋutɔ wɔ mi be mianye na ye na miaƒe vovokpɔkpɔ blibo ta egbe la miaƒe tanya le gbɔgblɔm na mi be kristotɔ si nye mawu xɔ kristotɔ si nye mawu xɔ mawu xɔ gɔme ɖe mawu ƒe gbɔgbɔ nɔƒe ye nye mawu xɔ mawu ƒe gbɔgbɔ nɔƒea ye woyɔa be mawu ƒe exɔ eya ta nenye be mi nye kristotɔ la ke ye gɔme nye bena mawu me xɔ ye mi nye eye mawu ƒe xɔ ke mi nye la ye me ye mawu ƒe gbɔgbɔ nɔna alo ye nye mawu ƒe gbɔgbɔ nɔƒe ye nye mia me eye mawu ƒe gbɔgbɔ nɔƒea ye nye nubabla yeyea ƒe subɔsubɔ sike ye nye nubabla yeye subɔlawo siwo mi nye kristotɔ si nye mawu xɔ gɔme ɖe ye nye gɔme nye mawu ƒe gbɔgbɔ nɔƒe si nye nubabla yeye subɔlawo Alléluia. Mi le akpedana mawu egbea hã ɖe yeƒe dɔnyui siawo ta. Nɔvinye. Enyanyui si ŋɔŋlɔ kɔkɔe la gblɔ na mi nyuie bena ɖe nyanyui si nye ŋɔŋlɔ kɔkɔea la gblɔ na mi nyuie ɖe bena ke dziɖoɖo ɖe mawu ŋu sia le mia si to Yesu Kristo dzi dziɖoɖo le mawu ŋu sia le mia ame siwo katã nye kristotɔ la dziɖoɖo sia ɖo la nɔ asiwò nɔvinye ɖe Kristo dzi ne nanye be le menye bena miede enu le mia ɖokui si be mia susu nane abe mia ŋutɔwo mia ɖokui me wòtso ene o ke mia nudede la tso mawu gbɔ boŋ ame si hã wɔ miedze be mianye nubabla yeye ƒe subɔlawo menye agbalẽŋɔŋlɔ dzesi tɔ o hafi gbɔgbɔ tɔ boŋ elabena agbalẽŋlɔ dzesi la wɔa ame ke gbɔgbɔ la
eboa agbe ame novinye mi hle nu sia le Korinte to va gbale evelia me etame to bukui ame ene heide adea me novinye me dibe mia kudo mia sende gomele afia nusika me dibe alo ma dibe na se e gomele afia nyebe na nye Kristo to que la po dokio ansobena yenye mauko alo maufeko yenye negebe enye Kristo to ya togbela ke na nyebe na owontolo megale dokio sio etrozi maufe eko ke me maufe gbogbo la no eye nye nubabla ye ya fa subo alo si nye nubabla ye subo lao bena toto si nubabla ye fa subo la ela benebe me nye nubabla ye fa subo la ke me nye Kristo to ala tem stro Kristo ala tem yi chachi ala tomu wonu sianu vola nenye be sijeje nubabla ye ya fa subo alo na tozi nubabla ye ya fa subo la nebe menyeola te ale Kristo sro abeleke ye agama sroa kola oine eye manya kola ke tous toye nenyo ye gobe manya ba ye nye Kristo to komo ale Kristo sroye vo atrozi Kristo tola eyanye subo ke nto nubabla ye yame ke gome enye promido la sebana Kristo to isinya ye la nye maufo Kristo to ye nye maufo ye me maufo gbonona e ta ye Bible gbonona mi la fiya bele mienya siao milenya sio glom na mi be ple kakarigi elabena miedo unde mau de karola konto afeto Yesu Kristo mebe akpede mia ngube mia wode nusia nu si mia glona milaji be mia wode nusia si ke mia glona milaji Apôstole Paulo de siafia Korinte to eya ke gbonye hamane nami ela be gbogbo keza Apôstole Paulo la ye la zamio hagbe bena mi aton se ma opodudu anya gome e mi atonye eto aleke ojebe mi anya etoro Alléluia Bible bona mi bena mi do de mawu ye tae que to Kristo Yesu ji menye benade mie de enu le miado ko si que mie pe enu de tela echo maugbo bonye bena mi atozi ame si ketutu ye maudi be mi anyela menye cho nye pe gbo que echo maugbo e ta kole to va gbale gbogbo na mi le kole to va gbale velia me etame etoaema hallelujah ile gbogbo na mi ne ma praise the Lord bele miaola musale kemele miasi si miatengu acho awonu siawo kata o kemia pe muse première pe jijeje popola cho maugbo bonye bemi atozi Kristo to la manyamia pe do na yo ke ko sekele miasi de do ke Kristo na mi la jila yele na ba mi tozi maugbo evio eye gama mala mi tozi maugbo ho be maugbo gbogbo na to no mi eme be na mi atema subo abe enubabla ye pe subo la wene no vinye ne me nyanu babla ye pe subo pe edosike
apôtre Jésus Christ on a mis là que elle est church me baloé elle elle Jésus sobe a dit que le matom dit que ye me troisier to non vi mi do la solution gomme mawuye amesi de to sia asina mi bana mi adegbe fa nu babla yeye si wo be amesia me na kpo agbemavola to me mawe de to sia asina mi beri be mi adegbe fa nu babla yeye si wo be amesia me na kpo agbemavola to eme nu babla yeye sia to vovo sa to hoa sinye be amena je agbagba awo de esie ewo oji lagbo ke yeye to enye be mi asubo maule gbogbo me elabena gbogbo laye gbo agbe ame ke esiawo de koji wowo polo ame ya de kume no bi elesema nyama ye bibla gbogbo la mi le fiema benali menye bena mi de enu le mi ado kosi be mi asusu na ne abe mi onto mi ado kwime ocho ene o na de kama cho mi o ya mo ma onto me no kata cho na mi eye bia panu de la ma cho mi atoro ko gbo kebo ma gbo cho eta wo ke mi anu de la cho ma gbo bum amesi ha wo mi ejebe mi anye nu babla ye pesubolawo menye agbale won je sito o afi gbogboto bunye elabena agbale won je sila ewo ame ke gbogbo la gbo agbe amen alléluia le mot se fait agbale gbanto ta men etabla ne vole ke kuku ya de bobe mi aglena mi asevana Joseph do emuna Pharaon be menye o mawe agbronya sinyola na Pharaon mikpo menye miawe yo o mauto la gbro leke yo dibe mi anu agbena mi ajenu do menye wa gbagba jeje yo kabo kwa circulation de Yesu Kristo beto ke wojila yele de kokwa na gba o lo bi yen yela to si ma ofo ma ofo kokwa na no ele sema ele be vire na mi menye mi awele na ne ke wo mu o ke ma wu toye bomuye ke lusi jena mi awoko yenye bana mi akọ amesi le mi awom na edokwilaji ase eye mi azu eto na blibo dede nu babla ye subola o ko enye mawu khosi me mawu fe gbogbo nona eye wawo ko enye Kristo to ebe enye Kristo to nu siawe de la jesi ya no ye ya jesi le kala ke ya to le yelo mawu ne yirawo mi aba yi la pa fa kwa ne magade comme non yui Yesu do oira maulolo afajidola for gbenega se total forgiveness mission Australia namyo kata de Yesu from come amen.